likaJesu Kristu. Amen. Ngicela lesibabukele sibashayele idanti egameni likaJesu. Hallelujah. Ngivusele nabafundisi labalele bakhona phakathi kwethu egameni likaJesu sibashayele idanti egameni likaJesu. Siyabonga kakhulu mama besolo sinawe kusukela ngolwesihlanu. Siyabonga, cela simshayele idanti. Muhle uNkulunkulu namuhla. Umtimba uphathele kodwa uNkulunkulu akakhathali. Hallelujah. Ekuseni nangithi ngivusa inhloko efuna ukuphakama. Ngiyeva ngathana. Uthilekile. Kodwa ekugcineni sesila. Hallelujah. Itolo besina Pastor Nhleko. Ubanami afikile kutosekela. Labo bakhona itolo babonile namanye bekakhona itolo. Kodwa namuhla kusePhakathoni sine branch ePhakathoni. Pastor Nhleko namuhla ushumayele eMatsulu sine branch eMatsulu. Kodwa namuhla bazalane nalomnye futhi umfana lokhona Pastor K Wena. Ngibalami naye bantu bami namhla uvele wathi hayi bantu namhla ngihamba nawe. Akekho yedwa ake bazalwane sinabo nalabanye abachamuka ebandleni eMatsulu. Ngoba umfundisi K umfundisi eMatsulu. Sinabo bazalwane bachamuka eMatsulu. Ngicela nje basukume nabo bashayele idanti nawungena. Hallelujah. Ngicela ukusebenza uNobel angithi kancane ithena namhla ivoice yami phazamisekile kancane. Yeva ngathi nginebhesi. Hallelujah. Ngiyakho. Kanti-ke nebantu abami futhi abasuka la ePinaka kaMsogwaba lapha emoyeni sinebandla khona futhi ngibonile imoto la ngaphandle ngeke bamdonje bakhona la. Ngicela kusinawo ngasukume nabantu bakhamba nje kaMsogwaba na khona le ba expectile ngoba imoto yabo la. Khuluma nje ngedanti. Sibonile inkanyezi yakhe. Manje nabo ngeke bamdonje imoto yabo bakho ngiyibonile. Ngiyabonga kakhulu ukungisupporta abantu babami nenonke uNkulunkulu alimusise. Ngicela singene evila uNkulunkulu bazalwane egameni likaJesu. Baye bahle bazalwane. Cela sicela kwakho ukuthi maye umuhle. Ngiveka endlebeni somewhere bathi bona akwethi kodwa mina ngithe bamtshele lo muntu ukuthi umuhle makama bathi akwethi makafile khona la kodwa bashayele itangi nalapho. Hallelujah. Yo naba abantu bathanda yathanda sanibonani bantu bami sanini yebo mkhulu sanibonani bantu bami angadayi abantu bantu lapha vele njena sanini yebo mkhulu njani ngibona nine ngibona bodokotela
zami. Phela sengiyabusisa njalo. Mina ngisho nje ngibona yini. Ngibona ema-premier akusasa. Amen. Ngibona ema-MCs akusasa. Amen. Thabile amen. Ngibona ama-ministers, ngibona ama-deputy minister. Amen. Oh. Ngibona nebapostoli, nebaprofeti, nebashumayeli. Praise the Lord. Maye bahle bantu abantu. Ningayekeli ukuthi ekhonzweni ngefu. Amen. Uvile glory. Praise the Lord. Siyabonga kakhulu bazalwane. Ngivusele bomake nabobaba egameni lika Jesu. Thishayele ntanda ukuthi nikhona. Hallelujah. Praise the Lord. Le Christine yama ndoda lena kusukela ngoLwesihlanu maye iyangusisa. Yona ishayele kakhulu ntanda. Hallelujah. Praise the Lord. Asingene ke bazalwane nevila uNkulunkulu labo lebangangati umfundisambo ngikhona la eMatsulu behlala then ngibanda lapha ePinaka Msogwaba emoyeni ethutane nje nemfundisi Lomane Alliance ngithi introduce ile ngafika ngasho ngathi mina ngumsinsi wekumila la Alliance. Ayisasikhathi lesisayita sisiswidi. Nikhona. Libanda labomvana leli. Libanda labomvana leli. Labomvana nabokhanda. Angathi noma nyamati mkhulukhanda yini. Kodwa nje libanda labo leli mina ke ngibe nenhlanhla ukuthi ngibabone labanye babo. Ngoba sengimzala. Praise the Lord. Asigene nevesini itolo besifunza mbalele kakhulu itolo amtshela sithule. Tela bona sandla. Yebo sesi. 2 Chronicles chapter 20 verse 20. Konyethi believe in God and you shall be established. Believe in the prophets and you shall succeed. Kolwani uNkulunkulu nitawuqiniswa. Bese nikholwa bani abaprofeti bakhe. Ndabe senenziwa njani na? Seniyaphumelela. So is success noma impumelelo yethu it is in believing in the prophets uNkulunkulu leka wathumele phakathi kwethu. So bazalwane kuliqiniso sisiphile esikhathini la especially in the prophetic ministry sekudlalwe ngayo kakhulu. Kwagilwa nemikhuba ngayo. Kwenziwa ukuthi ingasakholweki. Kwenziwa ukuthi ingasathembeki. But we still have prophets. Labakhuluma imfitiyo yaNkulunkulu. And the prophecy sometimes thina sithethe ngokuthi kutshelwa indaba takho. Thanini amen. Sizamakholwa sokuqala uyashumayela umfundisi. Mtshele thanini sokuqala uyashumayela umfundisi. Ngicela ukuthi ulalele. I-prophecy thina sithethe ukuthi bazalwane kutshelwa indaba. I-prophecy ayisiko kutshelwa indaba takho. Ngale ndlela sesitshelwa tona ngayo.
sheshe wayiceza mfundisi. Siphila esikhathini la Sathane usebenzisa umoya we-divination noma wekuphengula. Tinyanga nyalo alisekho etindumbeni, futhi tinyanga nyalo alisafakanga Dumani. Inangiva ikhona lenye beyisitulela itole ekuseni kulomnye umngcwabo malanga. Manje iyakhula ngiyamtshela, ine voice. Sathane phela bekacula manje. Iyakhula ifake sembatho. Lokunye lomfundisi uyeka ufika la eceleni kwami. Uthi uyamani lo cula. Ngithi mina angihali ngicina ecala kudala. Uthi intama leya inenduma. Abantu bayafola bayolanza tifo lapha. Lethi ngoba nyalo lo bacobele somebody fona kubo. Sekubona nalethi nwele tihobiwe ngiyabona. Connection ila. Na Samson naye connection. And so, he connects. Kasi, ang foolish pa yun, unang siyam. Kung ito yung sabi, di ko na ba? Satan, Spirit, kasi, laan lang sa banko, ema banze. Di ko, wabanan sa buki. Wayo bendi saya banono bilabo lebahambi laba visana uhlungu laba phengula mana endiphi baphengula babupi bala ikunditi ngaleso sikhathi bakhamla nesambulo ayimina ngiyashumayela futhi ngiyathi into ngivete ekutheni bithi bakhamla nesambulo semandi nasawuthi libanda
ngoba i-aim yaNkulunkulu yale fivefold ministry yokwakha kwakhiwe ini bazalwane umtimba waJesu bantu bafinyelele ekumatini uNkulunkulu nasekukhuleni nikhona bazalwane yabona nje nyalo mini ngoba ngipostoli nyalo ngiyafundisa akanyalo nyalo futhi indaba isengena lokunyinya nikhona bazalwane ngoba umpostoli uba nenhlanhla yokuthola isibongo nikhona now bekusakhuluma ngendaba yesystem yemadimoni emadimoni nakangena emthini kuba nemadimoni lathina ngendlela ukuthi abe nemona sinabakhala ukuthi abe nemona kunemadimoni lathina ngokuthi abe nenzondo awabangisana lawe mona enzondo wodwa kuba nemadimoni enkani kunebantu labethi inzondo labethi ubona nabanye enkani enkani yakhe uyibone nala impumulweni ngasejulukele ngumulo bayasho usukwatile anti ngoba likhaya lina anti lokwada athi bamakebana uthi likhaya lina anti lokwada so mina ethi bazalwane labantu labanye besebala bayaphengula bengathanda bazalwane bayaphengula nethi baphengula sikholwa labe uma kune original kusho khona ukuthi fake into bakhona thina abantu banositana original reflect into bakhona i-prophecy yaNkulunkulu ikhona and i-original but semakhona nema-fake and ema-fake ayaphekisa awutholi mahala but in the house of the Lord when the Spirit of the Lord prevails everything is free of charge. Freely you are given and freely you must give. Hallelujah. Glory to Jesus. I am here today again to give freely and you shall receive freely. I am not here to sell you anything, but I'm here to pronounce your future. I came as a prophet of God to prophesy as I preach. Jehovah Shemaela, kune tipo nendabenti profeta ngempilo yakho, ene tipo titawenteka, une mana satane, ne tipo titawuprevaila, ane mana matimoni. I came to prophesy. Oh, hallelujah. What a son of He is great.
wathatha ingadi yakhe wahamba naye wafika wangena ku-Holy of Holies enzaweni engcwelengcwele lengakenziwa ngedanga ingande yasethempelini bekungena umpristi angene kanye ngemnyama angene nengadi engasiyo yakhe but manje Jesu wathatha
For 40 days. Labani wabathola baye eMaus. Wathi singabazini. Yesu nemsukuma. Bathi awathi wena uthi kuneprofeti la ekadumile. Kanti bakhuluma naye. Nendaba nkulu. Siwaba bathi hlala nathi ngoba sehlile. Wangena. Wahlekula si
Bafana